Ano pila jiasko bagi si minister jang jalan mekelia dak labat yak sarkar kin seng ki kwa ban seng ya kata kajing ya kalah ke jala. Pila jiasko. Haki pol mensua. Dan ke sarkar MD Pojilam Konrad ukwa benang kita ka gambling. Kamut katu ka kasino kepada ka kami kalah. Gratis pai ya ke dia. Ya ka kam kalah. Ki kwa palat ya ke petrikam dan bak baki sembalang ki kinom samsun untuk kiri boy ki lot ki kenhon baro adu ki mele hangta sependam barolok baye kenma bah kini baro kilang tang ki kam kai nak benta ya ka kia kasion ka bah kamiat jong pa dan mat kadang ikentu ye pi ngau bah horket ordang wat lek ban kersian ya kini kiseng ki badan menta hakene kasyatri jong ka MDA government dakan mak bahaya kene wan numlai ban kersian dakan mak bah hidai bai ban pai biang syak kongres compare ya kisem baro hakamar ke kongres pensa yui baka kongres kadan ya kinang elam ke kongres kadai ke parti ke bapet sari baro bat num dan jingkiwin lakalang ke India berkawai lani hak jalan not east lani hak jalan meklia bai ya jongi baik tang susun syar ke BJP lasang kiwin ke jeng banbanyi kristan nasrai barok pia tip ya kene wan empat kelat ya ke good governance ni arhusan tarik Disember jaka bangi barok ngini ke beri ke sikha jang tragendrat jeng Jesus Christ ndai ke sarkar NDA yang tepo Delhi apa jiram jo ke BJP kiang ngin khot no ya ke arhusan tarik jaka good governance ni wan enam kelat dan bak pangadang dan ke BJP ngalaya lam yaki barok ki badan bana BJP bangen ngen risan malas restitution lada ka sarkar adali kamwag mador ya ka santrik ban pentrikam kum ke kod komanan sede bat sisa apa arta ya lagweng no ya ka manta pada kari India barok away ka pai khmat biang sya ka kongres ban sya ki wei pat kiseng ki bamdai ki kongres balai namar kipet bah kene ke jok ke bamenta ke jengki ki marbam ki mardi kalong hakari India barok away nde tangpok jela meklia jongi kenma bah ya kene ngakwa ban kan ye piki pat ba anong kendong kamtam na kini kidong kita na jong ya ki bang labi khmat kum MDC ka sansnam bat kum MDA ka sansnam parlok baye dan bok ba kisnam arhajar arhusa ngelawan kempi election ngin saida ko pat ke sarkar ke batamai ke banyalam ya kiri India